Haupra. Panginoong kamdam mo. Haupra. Haupra. Ni kau nusyabe asaman sedang apa aman penpau kucing snomu. Ya ublay dragon rat, ublalum ublalang yangi. Hakan dikerja ka, hakan dikerjan mit. Bat punya kenduk lang, hakan dikerja lang. Ngai mu uru nak bentar kernyeng kernyot kajing nang kajing start kabut kabor kabulak pentup hanga. Bak ham tame nak bentar kani kalat menganyo kan wan biang hakan dikesnong gajongpi. Apan paru kucing snomu ya i shongknor ibadil kucing por MDC dan konstituensi Babel. Apan paru kucing snomu ya i MLA iba hibeng. So kemen sikat dai banyi biang i banyi dan lang bangi. So kemen sikat dai tambakan dai lu kucing so sifat nak bentar gitu kibay kun persya. Ngakray mentah nak bentar gitu kibay kun persya. Kindo tiak kindo dem. Nama kini kisngi kilawan ra ek kubor ham saya banong boba hibeng umdan syuk atau pipi. Nama juru kami ba hibing benedon lang hagi lang jong parti. Kung ta kila su anta batong bay ba hibing idon kata kaji bung stu jemut baka parti. Menta kasngi ha bagi ibiang iba hibing badon hang ni kila ong. Adna. Ba hibing ulang ibiang. Ba hibing ulang ibiang. Ba dia makani kadaw. Bon na pring gitu kun persya. Kinaduk ya do dam menta kasngi. Apun paulu Abel Paul baju songo yai Dr. Watskam ibadang nang matni hangi bade kortong akan ika MP by election di Bakliff nang tai kinoilam jong ke parti kibade nang ni konstituensi ban kiwai konstituensi kumjo bak hamtam ya pi kilong kilong pa ki samla ka thai ki sama shnrang baki hap ki bare be don lang akan ika si ban snow ban snap ban na kalyang ga jongi ban pen snow ban pen snap shapi ngai mu yu blay ubla aya ngai karenyeng karenyot ka bajrong tamba nganum kren jrong mantarsi Ngan keren lingkot kendiat nomor bidon Dr. Batskam nakabenta ban pensay sa Pibaro. Babi, habang ayeng hang ni, hadin ka MDC election nga smoke men ban yop yang kalat ban wan na kanila sunong kakaw. Kenmao, bamenta kanila election sa tangkatok ani banay kanwan. Bat menta lasdang man songshit sarong siya ni. Don tuba ang urang ba yan ha, dalakan songshit lay mado, ka election ba nakam songshit su iya. Ka election ba nakam soban, namar lakwa ban siya teprat mo be. Nama kanila daw, pagbaba yan ang pipet yung MP election kabutulong barbor, suwa bakan wan ka VPP mensua. Ardam mensua suwa bakan wan ka VPP, kipait ba kimi bang kabut kilong tangkubahan riw puar, haduan riw pulay persen. Namar bagi pait ba kim smoke ho, kay ka kamram jong MP, lani MP udi banle ayu. Henry, walar kalau maknatan riw puar ban riw pulay persen, hakini ki ardam baladap. Henry na do ba mi ka VPP, kinong kabut ang MP election, ikot kakot sa do 90%. Balay, namakisdang ban skoto yung kakamram jong MP. Ban menta, kani ka MP election kabanwan, kani ka by election jong MP, ngiday ban poy, ban palat, kani ka 90%. Kabanging lami syakmat, ban jet, ya u MP jong i, ban yasad, ban yatay, ban yatir ka parliament. Paibabayin, kung bangawang ipi, bagani ka MP election, kalong kapakongsan, hado kata-kata. Babalay baro-baro kisang banyaksat, ba't ka NPP rugasdang ban klumar jumot. Balay, kung no man tayo ng pebot, kin kiyo sandat ban pebot, naka 100% sa kanyo pusaw, kiting ladami bon upay ba ban pebot, haka MP election kabanwa. Ban nga tibskam, bakin don kikatukan din mo, ban ay bay kiyat, ban ay bay kway, haka si pebot, kanang maging samla kinong ni ban pebot. Kiting hot-hot, baga NPP man taka klumaklit. Manakaniya po ba doon kasi lang po umsling doon kitigilang ba kibaw yan nga ani ba kraw mantali ang susuba baka susngo bau chief minister upha yaman lagi amali balay banlay yo wait sisir lay banay balay banlay yo wait sisir lay banay kanang babi kipay ba kini iyapi menswa swa ba kanwan ka VPP ngini ita ki amali tang hagikali ba doon yung takiyid yo hangay manta kihapan rong sa kiyaw kihat hangay bang putharo ladang kwa bang putharo Habli bam jado ladong po bam jado ru namaro balay kani ka bor ka upra. Kani ka bor ka upra ban penlong iki malir kum ju banlong kum kirim mana. Baya kata pini iya ka jingkala haka sanima sima haka jelahi jungi borok awe. Ban pai ba be kani ka jingkumar ka jongki kelas dang ban wat daw na bun kilyang. Khamtam yung nong alam jong ka party, khamtam iki no alam jong ka party, yang iban kinong bol kinong kersan kam dodon tham. Henry pagbabayin nga kuwakin ban kentu yapi. Bahay Dr. Ricky walay dalalay no maknasalan dat kilo. Idon na kanila por. But ipu sa merkaya habapay ka sa hitneng. Yung kajinglong kajingman, yung kasan hima sima kajala ka jongi.
Idap ta kajing kerman, kajing terang ba kajing angnut kajong I kalong. Banwan ra ya kasensya ka khadar ka bakut. Ngakwa ken ba pinkeli ya dia kan kapor. Lagi doktor iki imla bandon lang bagi ban pendap ya kata kasensya ka khadar bakut. Hato phim sau ba ka kamram ka jonga ka jongpi. Banwan ra ya kata kasensya ka khadar ka bakut ka jela. Kasong hanga ba pi ban pendap ya kata kajing frang kajing angnut jong doktor iki. Ngahala di simak ka jong. Bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu. Banum soto ya kasandur ka jong. Ublay ula bure no na kajing start jong khun ben reu banum sotho ya kasandur ko jong namara dang ngi sotho no ya kasandur ko jong ublay nginom dei su ki breu ngin dei ki blay namaka ka da ublay ula shemno ya doktor Ricky ngi dam ngi kadum ka bot kadum ka sta henry halade shimak ngong baka VPP kan thao ya sarkar ka VPP ngaso ta ka sarkar khambia Halo. Baka VPP kan thao sarkar haus nam araja arpupra. Nanges kham malade bangin ong hakata kapor ka VPP ka thao sarkar haus nam araja arpupra dei namar ka jing khlat no jong doktor iki. Nanges kham malade hoy ngamla ban smothu ya ka sandor ka jong ublay renga don ka jing ngets kham malade. Pai ba baye kanam kaburam bo neu rangba ulara. Om tang sekiway pat ki jelangan ya thu khana pi baka ne kala poi sekiway pat kiri. Ya ka jinglong kasan himasima ha ka jelang ka jami. Pai babe manta kabya khun persa ha kani ka MP election ka David ha prem artli ki party. Kumbangong bagi don kini ki thuai baret ki batut hala ka lanti bagi tot tang sa kaway ka duryaw. Baka kamram jong ka duryaw ka lang ban pengam jong lok tang ka kaway kali. Ka duryaw ka dai ka NPP batalien ka dai ka VPP. Bagi kini ki thuai ki batut hala ka lanti ki dai kini ki way ki party. Larabiong ka Congress, larabiong ka UDP, larabiong ka SSPDP, larabiong ka BJP, kiday kicho. Pagbabayin, nakwa, yung iban penkalmaw, hagani ka por. Babun, menta, kisdang banong, baka VPP, kaya kata ka party, kabasukan tobet. Labiswaw na baro, kilyang na baro, ki party, kibya ko na election, kinong bet. Baka party, VPP, kasukan tobet. Ay lahat, mga penkalmaw, yung pikan diyan. Shwa bakalwan ka VPP men shwa kini ki party ki bet trailang ha kaju ka sarkar dai kini ki party ki bet fer kelyang bak ka dialap election ka jongki kalong ka podor hadu kata kimlaran so banyak kan ter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakiat trailang han raimenta kisdang marwa pan thai khmat na sa ka VPP banwat dong sa ka halo banwat dong tang ya ka VPP na mga taga-daong isngaw baka party VPP kasukan to abet na ka party VPP kamjukan to na ka party VPP kasubensay ya ka jengkan to jung giway pat ba ikimat kijura jong ka party na mga taga-daong pagbabayit hakan ni ka po kinuwan ban ktik ban pen smith yang iway piway kinuwan ban pen bet ban ktik ron abas smith na mga taga-daong pagbabayit ni hakban long ki mahusyar hado kata-kata Kakamram jong MP kamlong ban keren kamday tang ban keren hapo loks na ba kakamram jong MP kalik hampalat ban ya kata na mga taga-daw pinyi Dr. Ricky ba imday ba ikren ta hapo parlimen henry ikren ro henry ikenduro yaki union minister ba per ban penpoy yaki city ba per na mga taga-daw pa babayit habang ijiet yung MP omday ban ijiet tang banong ban penro ya katin khasi hakabet ka ba kata kamday tang kamram jong UMP jong kajalakan jong hangni ngakan mau ya kajingkran mga dang ayman simsdam hapo mau kun raw bangaong ngamtip lalong kung baong lupa kato por bau nong muna wabyang tam dev Dr. Baskam bale maong kumta namar bau dev ta urang ba ubala ba ni ijnay dev nong muna nakabenta ka riba kajak ng riyo bang syakri ya riba kajak ng riyo day tang banlong MLA day tang banlong MP day tang banlong MBC ngoong bakat kapkat bampat po yung katakapor i Dr. Baskham idang yay syakri banyak kariba kajal pemril Henry menta balapoy kapor balapoy kasibat kaya halo Henry menta balapoy katakasngibat kaya uni urang ba unyang urang ba nakabenta jong abad jong pi Henry nga smok hamula badan kibaong namarbangaong mga bay Dr. Baskham iding taong nong muna kyo ang kumno unde unong muna ba kumno unde utaw senyang ugan hay ya kariba kajak nomreo ngas no si banong bagi breo kemla ban sotho ya kajing kyato jong kakentian khasi ki breo ki ba jandong kajing mo kajing perkhat ki pensting tho
Jadi kentian kasih. Habang usen yang ubenhay kamot bet ang kapisa. Doon gitu kita kay i-comment sa kibang. Kung noon din to sunyang ubenhay watang sinayarong pajuyo na. Kajing kali ka lang. Hato, unong hikay. Un syakri ya kari bagajay penriya hato unong hikay. Un senyang. Sakayam lang salang tang lada ay pisa. Hato doktor un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa. Hato usipay un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa. Hato unong bela un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa. Kata kamday ka jumot, habang usen yang ubenhay kam tau tang ya kapisa pa babae. Hari pindapet yung nurang ba, ula senyang ula benhay siya kajim lang kasalang ka jungi, lengba kajim nang kajing start, ba kajing osrong ka jungu, ya bontali ka jumot ka jing paghat jong kikna uli. Kata ka ba rin ko? Kabaar kabakam kung saan ka lang. Ban kring ya kajing mot kajing paghat, bawan raya ka sendor ka bagtumay, habay day baka san himasima, apo ka jala ka jungi. Maging jiyat yung takinong yalam, na kapisa, handay na kanong rin kapaskam. Pagbabayin, kung mga ngayon manta kinuhan man pinbiyat kang katiklo na basimit pala yung mga punta. Manta pihapan sumot kandiya, baka NPP kani kata ka National Party. Tusumundor mo bakat ka National Party, kanong doon siya mo, yung kita kikartong kibalaya biyang, binakon niya ka MP election. Ka-NPP, kabastensya niya ka dyan na, at kanong doon siya mo, ikisamla, kinirang ba, kibala, banlong kibanapo, ka-party, banlong kartong, kabanta, ka-party, hakali ka-MP, hakali ka by-election dyan ka-MP. Kidon, hanray niya hangni, boong unong tao jirway, bapaw ka dyan na, hakasarong ba kakakrong. Hakasarong, kiyong ba doon, hadot sangot, kiba-apply ticket, tamaom na abanray. Pause ya kabakado ki hak majulit kro ya Dr. Biar el nonglait wanlong ukartong jong ka party hakan ka MP election. Pai ba bai. I Dr. Biar el nonglait idi urang ba bre ubadon ya kanam ba ya kaburong. Ngam kwa ban kan tho. Henry. Masuk kwa ya pio pin soto te babalay ka NPP ka hak manik hot nabar ka party banyak kon ya kan ka MP election. Kawai ka mga kwa ya pio pin soto kalongkom ni. Menswa ha ka party kalaray ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon, kiba naka-party NPP, kiba beng, kiba ko, yaki. Nganot manong bagita, kiba beng, kiba ko, yaki. Wati si tansi sapet, kim yakot, karinyan ka jogi. Henday ki ang kumno. Bong Dr. Ricky unile ayu. Hapo parlimen. Lada umno man katasoot, ulaha man katamaw. Ano kata ki ben yung Dr. Ricky? Henry yung Dr. Ricky, uprew ba jamno, ubayay siya, yakajing kino, bakajing yay kanto, usap jar ba penida kakam. Henry, hadian balaklat no? Kistang baniyaro, ni Dr. Ricky. Bagbanong, baong don brewso, kumu Dr. Ricky. Nado kajing stan, kajing syampang, kajing jamnot, ulong tau kentem ukenjay. Kiyaro, hakakarukong ba doon na ikiwiki party kiyong, ladang ijet katong menta, ihapan jet, yung brew ba doon niya kajing long kumadon u Dr. Ricky. Balik. Di na mga likad daw, baka party NPP, wala na doon makanahalo sangot kiba apply ticket handay kinang likhot di Dr. Biarel nonglait banlong ukartong jongki namara bagi kwa ban penyesariem ya i ban i Dr. Ricky Sengkon day na magani kadal baka bagi ro i Dr. Ricky Sengkon kiong ba kum Dr. Ricky Sengkon to omdon ni haban wa ukartong kum Dr. Ricky Sengkon ngisko tanat sibuan baka party ka don yung Dr. Ricky Sengkon tang baka sosi kalong mo Dr. Batskam omlong kum Dr. Ricky kata ka din kapag kikuha panuan ra hakasan perkat jong nga bachong banyaro ni Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam bat banyo nujor ikiligi argot hakaperla hanglo bakyat haw banyaro ni Dr. Ricky knang ban ong Dr. Batskam omlong kum Dr. Ricky ngakuha ban kali ya pi kilong kami kilong pa hapi don chipong ki khon ki don chipong jinglong wa ka lagi khon sanrap maknarot kinong la ban kaju kajinglong Pinomlap yung Dr. Ricky, baro ko yung kapatay pinalin wak pinomlap yung Dr. Ricky. Banganot panong ro pinomlap kung Dr. Basket. Kidol na kajong jinglong. Henry, pagbabayit, kung gibre yung nilaban doon na kajong jinglong. Nilagi doon na kajong jinglong mo ba no? Henry, haba pipi jet, yung MP ang nikapor, pihak man jet halor kanong rin, baka jinglong kajong bre. Doon gibong, bawa Dr. Baskham al supet bi shuida ini bet yo. Rakhir umjur kham rakhir. Ta dalal nga takrukom damut la ba shuid jet no rubreo bakhan rakhir kan tada. Handay kan mawi ka jumlong Dr. Baskham na pilayasham. Om day baka super ro. Handay pindalasham pin sotohi.
Hatu mental ton semu unong dak abo pet yun unu dim so bedang don hadim so unong betul so ulong so bejau. Pinam na ba betul so ulong so bejau kelam na damat yo. Te komjuk pat ba bai. Hakani ka por kung ngaong yapi ngaken tu yapi ka jingyaro jong kini bedang na kalyang persya kalong ban ben jay Dr. Baskem. Kan mau paling ngaong yapi pidi benjet halor kanong rib. Nakwa ba pin kali. Nakwa ba pin kali. Hakani ka por apa pijet balai ngong kanong rip ladai Dr. Baskem iper na Dr. Ricky bali Dr. Ricky iper na Dr. Baskem han reka wei ka pila man syam makidon nya kajuk kanong rip balai ngong ipi bali benjit ho kajuk kanong rip pai ba bai habai dai bot kortong jong NPP nganum kwa ban beng nganum kwa ban kho ude urang ba bodon nya kanang mi burong bot postat pa syam tang habai jet ho kanong rip balai ngong ta ngakwa ya pi pai ba ba phin keli hatu ka jingong jong kertong ka NPP hakani ka MP election habai om man simsnam bo konrat sanga udai Ukraine la thang jwat labam ngako aba phin keli hatu ka jingong ka jong i bo konrat sanga udai Ukraine la thang jwat labam hatu ka dei lani ka lai lani yom dong klen chu haba thang dia maka daw pat babai ngong ya pipi man pet halo kanong rin ba ka jingong jong ini rangba kertong jong NPP baka reservation policy ka di bandai ka kung ka jingbon pat hatu ka nang dei ka kung ka jingbon pat ne kala kalano te kumno ken pen ong ban pha ya parti NPP kumno ken ben pha halor kanong rem la shay ban pendrong ya kten khasi hay schedule namar ka parti NPP ko pios mau ke isnam balada badai bagadon ki MP na ka parti ka jong ki balik khang ya ka kten khasi ban rong khanit ka bapra te mental ka parti NPP ka om yu kertong ban khang ka ba ila ban le la da kanong rem kam skam nam ka ta daw pat ba ba et ha jet yung no yalam jet halor kanong rem baka kuar ban kentu ya pilar pilo kuai kino yalam ki Baskem pidai ban keliru ya dia la dengan daina yang unang kersang Baskem pai ba baye ka parti ka yang skam kino yalam ki yang skam daina mar badon ki thiet ki Baskem ka parti kino yalam ki long kemudian birat beliau dia birat ku yang skam om daina mar ki trak ki Baskem daina mar ki thiet ki Baskem ban manga ba mapi kino kersang ini ban long kita ki thiet ki Baskem manta ka sarkar kan man ra sapang kata ka roi ka par ka jala ka jongi dara pinsu snap so tenak balong maka jela ka jumi kelakil haka ekonomi kelapo do nyau pon re wajar kulot nganam laban lan maka jela ka jumi kelakil kini kisnam khatwa ya to khalai persen malau snam hamrai balai ka jela ka jumi kadang dai ka jela ka bedok tampat la ka jela ka jumi ka kot ado nyau pon re wajar kulor balai te ka report pat maka jela jumi ka la nyau ka jela ka bedok mentana kan nyau pun wajar kulur pidam kam bantip bekas sarkar kam kuaya pi bantip ya kan ni nyakan nyau pun wajar kulur 100% kadai karam kaumut balai puar hajar kulur kadai karam balang bisham ya karam pihak pensiu ya kasut dena nadom lagi nunggu ban ong menung kam pensiu ya kasut bisham ya nunggu karam pihak pensiu ya kasut karam kasut bekas jela kasio hakasisnam pedio piong kak nak penuh kawan balain ha Tarsot akasis nam magajala kahapon siyo kada siyajar sanspa saupo kulur. Sisnam kata kaditang kasot. Siyajar sanspa saupo kulur. Kamut afsi penai sispa arbu pra kulur. Akasisngi kamut sau kulur kendai pola. Sisngi kata kaditang kasot. Bapai babai jangan kau mengendap. Hakawai pakakentian kiong ke public dak. Public merupai pak dak mukaram pai pak. Kadena karam mo pai ba akong kasensa sa hajar hatway kilong yen ke bodon ha jala ka jongi kilong yen ke bodon ha jala ka jongi nan supulit nan gon ong yo ki ong ba ngabalan kilong yen ha jala ka jongi hawar hajar hatway kadon kumbasan lak apo pili kilong yen nama bobong Thomas Sowell economist jo ka US uang bakani ka karam jong pat ba arajar khatway ngidon sanlak arpo tli kilong yeng ban nanta ngilaban kot sa kan reulak sanpo tli kilong yeng la bisyem ya kani karam baka sarkar ka syem baka don mun man la kalong yeng ka don ya karam ka basawlak khandai pawaja man la kalong yeng ka don ya karam ka basawlak khandai pawaja kai ka ban jala ni ngem la ban siyo karam pai nyuma ong namar kata wat ong balgawan ka BBP la syai kanum syem ram kajala ka barit ni hapan syemram henry ni hapan pet hang nungi penat ya karam nama ta kadaw maku apan kali na piki pat bate yo piong banga baran pat ba bai la ka jingkiu ka jong pi ka kiu manus nam khat ba ya do khat lai persen bakaram ka jong pi ba ka kiu khat san do khat 3% malaus nam hatu nang dok na tu nang ruspa na nang do
Katakin ke jumpa BP. Nang tapay babayin ngihapan tip siya nung ipulot ya kani kadang. Ganay nuksay pitang atli. Kadang gaway ka entry point ka mo po umling ka ba do arplor san paulak. Naman mga benta mo ra ya kan marasas ka ko umlong hapan pun prano ito ka jingtay. Gaway ka jingtay po pulo ka sis paklor. Ka bon sis paklor ka mo si pawa charlak. Latay ya kita building. Lak hot ya kita ki union minister na sa bahan panuan at ribon. Hari matala jan sisnam kata ka building kam trekam. Pagbabayin kung mga ong yapila na ngingiwan hagapon yung ong te bang inong siyem ya karam. Ang ngideban pulot ya karam nakabantaban peni pagkentiyo ya kajingyo sa kasala. Magkentiyo ya kayo bakot jong upay ba. Pagbabayin ang mga ong punta sa sisir nga kuha ban ong yapi. Kakong kasi EG report. Pindapay aki hospital sarkar kajongi kiduna kidaway aki hospital sarkar jongi nado Henry Pulay hado nyo 100%. Kaumot aki hospital sarkar jongi Henry Pulay hado nyo 100% kimdon daway. Let kayo mapiye ki hospital sarkar. Yo piyong bang sulam le, yo piyong may sutaw nang mga nangang. Let mapiye ki hospital sarkar ba pinlap daladi. Pinlap daladi la tu don dawai nem. Henry Pulay do 90% tam don dawai ki hospital sarkar. Nang taki machine. Henry hado 6% don nilai ki jaka. Ba don machine man sumar. Yo piyong bisa sisiyan kakna sa punat balan. Kadai na kasi EG report. Namaro pindalay ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nas ki jongi kilong ki basta, rela ka sarkar kam penbiang kay ken kad manja. Kay kada bakin kuha pan penbiang. Namar lada biang pimnang kamsu te banang likron. Namar takadaw pat babi ni hapte ban musyar na kaliang kajongi. Lari ong makna ka roy ka par, manang roy tung nang roy bapa tung nang par. Baling ong kumta, pat babi nga kuha pan ras na away ka panghang ni. Mantaki bon kibakan no bagi bakan tho ya ka party batong baani ka party nakaborti blue mantala poy sa ka ito kyo kajanta mo uwe orang ba uwe kan do pang amenin uang wamen siski uang ay ti kan kran ka bagi kran lagi yung magi puna party blue ru ay kan kran lagi yung ajanta mo ru ay kan kran lagi puna ka sentex ru ay kan kran maka ka pisa ka bupat ba ukwa kan senya Pagbabayin ako abang kaliya pi. Lada pino siya ka party si power po ka. San spa si spa. Hato pikmi ay naka-party banong banay kam kontrak ya pi. Hato pikmi lanti ay naka-PPP banong nga ay pi san po pikmi lanti banay kam no ya. Pikmi lanti akong kata. Hanagay ko pikmi lanti pikwa pikmi lanti ya ka sen siya ka hadal ka bakol. Lado pagba ko ban ay balipin kang. Hari nga kwate man pinkan mau ya kini ka bakan tho ya ka banta. Balipin pet tang silang kaman. Balik pinkap kasi lang kaman. Pinapay ka kung naka-website ng ECI, pinpay. Kani ka lang ka-donation sa ka-party. Doon ba ay si power po. Doon ilong kami. Doon inong bala. Doon inong kuwit. Doon gipway dong. Doon inong gitampo. Doon ginong dukan siya. Kiyong siya makasan po kasi pa. Minsan niyang nakaka-party na makingit. Makisya niya. Makanwan na. Yaksan siya kada kabakot. Pagbabayit kang kwaban kaliroy kilong pa. Makisama siyang Don no rawan ubalit kwai hakapung bat ai jingbam no jingbam balan bat no kmi lanti banyo do kha don thrai balong kum tam rawan ban ong ban lek sa kapung kwai do kha ban ai jing ai ban pung up do jingbam balam ban kmi lanti ban no yo ba kin kwa bet yo do kha baling ong kum ta pinda pe ya donation sa NPP kidon ki badoniat daki pau kolor daki kror don badoniat daki pau lak ngakwa banong ngakwa ba pintep badon ki simen ko company ki badunia life san lang don ki badunia san phau lang balai te pin kho nyo yu pai ba badunia chi phau war ko pin ka han dai pempet si yang khamat ya ki badunia life san lang san phau lang bat la don ki ki badunia life san phau lang hatu ka sude ka donation kam kan kan no jikmi lanti manta ka sarkar kan no banong banganong INOC sa kisiman company ang dalasem ya kapisa pat babaye Hatu don kita mo kita kipre di bantunya aku sanlak ke magano no chukmi lanti lai paulak sau paulak kini baro nganu dai banga kento kare nga susuba bala don nu bre uba donation aku san paulak ban ong khlang nganu no chukmi lanti ta ta mong don klen so la thang ro kare kini ke bantunya kita don chukmi lanti bangan ai kan ne ba bangan shim da kontrak ng sarkar la don nganu no jingtay la na ban la jingtay kamlong katpong palamang hatu sarkar kan no banong yai Mental kan nuot mo ka sarkar banong banong ayan usi ya kisiman plan la dunit san paulak lai paulak kan ray balay pipet tay ka bipipi ka ba ay si pau ka at pau ka si spot ka aspat ka na mga takadang pagbabayit nga kawa yang ibang impusya baban kantuy piway haw pimi babalit abot kan mau
don nak jong pi ke bas house kam ban job ngitep pengin job be hon ngitep pengin job bet ning baga jing ku jong play ngitep pengin job bet handai na squad ban kan tu ya pi khendia wan ong ra bangin song bet no hayeng na maka party kala job lupangan no ngitep boda na maki wei kala litap labi ong kumta la long bong tu khna nganga no ngitep nganga no ngitho exam ra ngan pass bet na mara litho ki wei kanum la ban dong kumta na makatanga kan tu ya pi na kanika hinyong 100% ki bami ban litap bot snow ha ban treshitom Sobahan penat ya kapal ke jompi, bahkan dia kacang taput kan kil, aduk tapau 100%, lani kendai 4%, lani 4%, bat hangta keluar film. Nama kata jauh kan dia ke election MP mentah, kan dia bi kerja kun namta arjar aku pra. Nama kan dia jauh, babarok mentah kisdang ban khuslai. Nama dia jauh mentah kisdang ban terishitom ko mau yepi, rungyo habam dia ban rungyo, bang putharo habam ju bang putharo. Maka kata jauh pai ba bai. Kidon ki baong ya ke parti VPP, ban pen kon noi ke baong iba hibing mene, ban pen kon noi ya ke parti NPP, tang hapo khana para. Ngaku apa nya thuk khana ipi kan kawai. Sasan minit dong dong. Kan mau bakan dia kan nam ke burong ke jela ke jongi, bagi jiat ki noi alam khalam ke pisah kam kot tang ke jela ke jongi, kala poi syek be kiriru. Macam senam men badang don ni Dr. Ricky ipha yang aso po Nalanda University, kapodon po Bihar. Banya tai banya ther bakan muria merjumut, wat sipau teli kiri, habai dei bakam kakam menpenroi sikit hai nong kendo. Hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkan men stop bang ngari bangkan na syai jan be. Hadian i Dr. Ricky belada bangkan i Dr. Ricky ilek no na mari haban be sikit we pat ikam. Hakata ka por damiet por bangi banja udon we usam la bawana po Philippines. Ubatray baru presiden jong ubatray po office jong presiden jong Philippines. Nang tangay don lupan armut kinong Japan ki bangi song man huta. Ngadang ong yaki Utay, orang bau bang legit. Nila penjok yang ukram kapisah ke jelah ke jongi. Kung kumno kata kalaman lang, aba Philippines tang kami election gawan pulor do khasaw pulor. Kim laban ne? Pai babayet unyaw sama na po Philippines uang. Balala kata kalam ka basisha, lala kata kalaban dia po medalya, kandir ka di banla ban dia po Philippines ukunjo. Nama kata daw pai babayet. Kaya ka ngile apo ka jelah ke jongi kanumpot. Tanga ka jala ka jongi. Hande ka ne ka nam ka burong kan yai ne. Pateng ban reu ka bangwan kan khana kan porong. Ya ka ni ka kom jiet ka jongi. Ya ki nong ni khmat cha ka yim dor bat hawan. Nama ta ka daw pai ba bai. Da ka jing sok hiang kan tu ya pi kan ka por. Kalau pitap ya ka bot ka jong pi. Om dei ba pitap tang na ka banta ka jong pi. Pitap ru na ka banta ki tu ki bang padlo ban thap bot. Nama ta ka daw kin bon menta. Mena mestap ka dang yi. Mena mestap ka dang yi ba ki don kita. Na ki wei perkilang persyak ki edit ya ka video ka jonga. Ki edit ya ka video ka jonga bat ong ba. Ngaong namar ba, kakiyo kamar bam kamar di, hakajala ka jong iday namar ba doon kini ki check gate jong district council. Handai ka jingkan ka jong ngaong kini ki district kini ki check gate ki babian. Handai ki weng no yang tak jong bian ki botang district council. Ki persang banyalang bakala. Pai ba kaya namar kata kini ki singi ki banuan le pindang bun ki video banuan sapi. Ka jingkan jong Dr. Baskam, khamtam ka jingkan jong Baarden. Kan mau pai ba kaya bandon ka jaka jong Baarden kamlong ka basok. Nakan mau ka por baklat, maka jingsun jong Baarden kalong hado kata-kata. Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persyam ni kami parti kiong. Haka jakaban klat u Dr. Ricky lade bang klat u bakda. Hado kata ka podor ka jinglong jong kacak penreo ka jungi. Nama kata ka daw. Pagbabayit nga kuwa ban kentu yu pira ka man siyang ka basmok ya. Kaya ka ban jaya ka jinglang ka jungi lade ng miyos sosyo ya ka sur jong bakda. Kaya ka ban jaya ngilang ng miyos sosyo ya ka sur Dr. Baskam. Kaya ka ban jaya ngilang ng miyos sosyo ya ka sur jong ka PPP. Karay ka siyong hanapa kapi. Nama kata kata kubes bon kubes ya jamo nakabenta ka jong kapor ka jong pi panganes kam bakumbang iyo ya kanam ko burom nakadikasyon ang kaya ki election ki blada nantaharu khamtam ang akhir tu nakabenta ki biya sauna ye ngor kumjo ki bang jumi ban thakbot so baban mi sakhmat bat pan syanya ha parti ka jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat kumjuru nakabenta Dr. Baskam ngananget halade bai Dr. Ricky lale katto i Dr. Baskam inang ngabale khamba ya ka e ka bala jule kubes bon kubes ya jamo ha upra